Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahara Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an. Wa syahrul awwalul mubarak. Syahrul warahmah. Syahrul maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur ki mapuji tandigangka lori sisi araji aku wasangan nafung Allah Ta'ala. Dasabari ilalan na yasubutai atau fadang kamana mo atau siya daput-dapungan na sa baasya maasi sumpung salasi di ibadah kawajibang ijami ilalan na yasubuwi mamagi-magi na sa bapagkasuyang ibadata mancajiwi apalak batuah sehingga digagayak kati idiwawan na tulinu isa nga dinda patampa pakbarakat na pamasin na mifungal na Ta'ala. Pemagi-magi ibadah yang dilakukan di subuh hari ini mancaji wilaleng sehingga digagai wala kang isang adinda wala suruga pamasin na mifungal na Ta'ala yakatay manang. Salawat na niya papasalamat masa ifongol lori alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajallukan iya salamakan akatuwang linota akatuwang akhirat sehingga natofadang kamanamua natofadang makalit jari salang kabitarai dari yatupuri awala gading itu daki yasik na pipangulawan maka da digagayak katay digagayak si matamati sangadin na natofada tumilo salama salama siliwangas salama liliwali apa yemi tumilo sapa kulino telun rupandah nomor si disapai italai asalamakang yang kedua pamasina mifungan la Ta'ala yang ketiga baraka opiri sisina akatuangan linota betongan na namo may gawaran parang iko dito salama dito gagagunanah namo matandre pangkat na tawi matandre jabatan dah ya nadina salama dito gaga harapan. Makanya inti segala doa ketika kita bermunajat kepada Allah saraya minta dan berdoa di nagaga pak doa tutu ia mana sinin nafak dengan na tolinoy ketika dia mengadahkan kedua tangannya memohon dan minta kepada Allah ya ko ibaca nasabari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamakat di cindalino assalamakat di cinda akhirat na tumabila rifacala na fungal na Ta'ala. Sininda tumatuwa malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Ang kasitongan na dua pasalang si tinaja si matamilo isukuru ki idi tolino. Taniyang makada musti pawarang para to sukuru. Taniyang makada makda tuju tapadi takubangin na to sukuru apa iya ko warang parang iya tu warang parang tiya ganda. Ang kasidi tumilo pa ganda idua, ang kedua tumilo pa ganda itatlo. Makanya pikir cara na isukuru ki warang parang maka de guru tak pukang kay mo cukup lawyawa ajak mo cingalaw yase. Apa iya ko tu cukup lawyawa to sukuru. Batongan na sukuru kahaya mamotoro mapuhayano masapiday. Sukuru kahaya masapida mapuhayano malalagi. Mati sitong malalangi makada sukuru kahaya malalang maposat di bolaku mente takanan na mapat di cako-cako na latamo rumah sakit. Mati itong malasin nakada sukuru na haya malasah maposat di kamaraku sojo wala ano di. Makanya tomelo sukuru aja to cingalaw yase.
apa iya ko to cengalo yasin na to jokat tatumpu indo ajita iya tu biasa nakan netila saati aga ya salah saati SMS aga ya sang SMS senang melihat orang susah susah melihat orang senang pakla satu yehi payanang katau manya mangipapinat din nami tiba di bola na masusay la sayo ya nang kato masusetin na mite balibola namanya mengelas atau motomalapi yang kia hadir. Makanya iromelo ipahagi. Maka ada dua jitu melo isukuruki. Aga iromelo isukuruki nomor sidi. Sukuruki na sabak iro fungan la ta'ala fanca jiwirupatawi atah. Aga yasang ata. Sompe fungan la ta'ala na sabak pakaswiya memang. Sompe fungan la ta'ala na sabak papijepu wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun si matadene fancaji bangsana jinge si matadene fancaji bangsana rufatawi illa kecuali hanya untuk beribadah tunduk risisena fungan Allah subhanahu wa ta'ala amantu billah wa amantu bi rasul keyakinan lo rifungan la ta'ala na sebab tanda sumpana atir ribuan na wa amantu bi rasul keyakinan ilori nabi tak na sebab tanda akacio madicing tanda akacio mananungan makanya nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah sinin ummatku tamamana surga tega yero man ani dahalal jannah yang mentaati nabi maka cium malempu maka cium made ciri nabi tak maka itulah umat dahalal jannah jaminat tama surga atau malapi yang hadir. Jadi ia tu fungan la ta'ala engka aga na fancaji iwarengi keleng iwarengi perasaan ati tapi nekia digaga na pesunnah tega roh oke tujuh na malaikat makanya itu malaikat diciptakan oleh ko cahaya gaga semata-mata hanya tunduk risisi na faritana fungala ta'ala makanya yero malaikat na manri de to na minum de to na matinroh sami'na wa ata'na tunduk mendengarkan dan mentaati risisi na faritana fungala ta'ala waktu nabi tak disra' mi'ratkan di tengah perjalanannya engkau mematuhani ta malaikat mananungan ruku tiap aja kami matuhani ta malaikat sujud mananungan tiap aja bahkan ada malaikat senantiasa membaca tasbih tahmid tahlil dan takbir apa ia mematoro tugasna malaikat ifancaji rifungan la ta'ala tidak pernah membangkang tapi angkato aga na fancaji fungan la ta'ala iwarengi na pesu tapi tidak gaga kalan iwarengi na pesu tapi de gaga perasaan na atindah tenroy oke tujun na ulok koloi makanya itu ulok koloi 4M aga yasang 4M manre minum matinro makbijatuna jadi andai tinro bawa jama-jaman dah tapi angkato aga na fancaji fungan la ta'ala iwarengi akalang tapi de gaga fangkau kena tujun na risisi na ajuk kajuwi jadi makanya guru tak yana engkau nafakiguna ya kelenah nafakiguna iparasaan na atinna na pesunna lori anu na furiyo fungan la ta'ala secara hakikat uat dingi jadi lebih matandai derajat na ibandingkan iya mana sinin na malaikat itu mata malap iya hadir tiga contoh waktu na pamiraja nabi tak bersama dengan Jibril ketika sampai di Sidrah melewati batasan alam mustawa aga na so pangulun na sinna malaikat ya Muhammad ijlis Muhammad teruno nakala nabi tak ikumoto si bangak Jibril mangini musi bangak mendre aga na so pangulun tak Jibril ya Muhammad kapan kami ini bangsa malaikat melewati Sidrah naik ke alam mustawa maka hancur ki ya malaikat magi na na hancur tubuh kasrak na nabi tak maka ina rosek ditandra ala biram makata lebih matandai derajat narufatawe na ibandingkan malaikat itu moto malapi yang kia hadir tapi risisi dah ya ko nafakigune akalana nafakigune perasaan na pesunna lori anu nafuriyo ifung Allah subhanahu wa ta'ala tapi angkatuna angka kajajian lebih mariawi derajat tanaya ulo-ulo
ya ko ifakiguni akal perasaan na pasue lori anu na cecefung Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin na tumatumala bi jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi nomor di to syukur na fancaji gifungan la ta'ala atas sompai na sebab sumpah na ati rumpuan na sebab tanda papejaku maka de gaga capat na sangadin na de cek batua wala na suruga pamasi na mifungan la ta'ala yak katai di mana tumatumala bi yang kihat. Yang kedua to syukur ang kaki dupai ular ramalang iwaringi watangang mapuasangi ular ramalang iwaringi agala kang adisinga watu na kesempatan apa maiga siaji salete saliwang macin na kasimilo mapuasangi ular ramalang macin na melo luang kang iwatu na ilalan na ular ramalang untuk memperbanyak amal ibadah tapi na ikia iwaringi watu na desi gaga kesempatan na tumatumalapi yang kia hadis mega tu tau melo mapalawa ilalan na ular ramalang tapi iwaringi watu tapi de gaga kesempatan na tumatumalapi yang kia hadis di sisi na target na masalah duniawi. Tapi angka to tau iwarik kesempatan temaka cina na melo mapuasangi ular ramalang, temaka cina na melo matarawi ilalan na ular ramalang, tapi na ikia de si hagaga watun na tumatumalapi yang kia hadir di sisi na tumalasata ribula, tumalasata ri rumah sakit tumatumalapi yang kia hadir. Baka toriolo sila surat tasumpululo tak bali bola ta si bamuki halu masumpajan si bawa kilo matarawi mapuasa si takaburo tapi na kia ilalan na yewe tau ngewe de ni gage di tatumatumalapi yang kia hadir de ni gage di fallawangat tatumatumalapi yang kia hadir li suri fammasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wak dingi janji fakyu guna lalai kesempatan adisingat ta ilalan na ye ulangi karena tidak menutup kemungkinan tau pemang ang kamu kiga harati ular ramalang. Ia kuat tu maiga tapi iro fakutanana makadah ida fi mogaha irati mogaha tarriya malang tahun depan tumatomala bi yang ki hadir. Apa tania haji tu jaminan makada disingangi na magala tau tania jaminan makada awas serna tau na wadi du fe ular ramalang tau pemang makade andi gurta ajak muala patukangi adisingamu ajak muala patukangi awas seremu untuk dupe ular ramalan taupe matomatomala bi yang ki hadir. Jadi kesempatan tak ilalanna ular ramalang perbanyak amal ibadah syirik wakmang engka ki dupe wi alla para pitarata de gaga ilolonga sangadinna minal aidin wal aga batongan nah mohon maaf ditanya batongan na yeroh sambungan nami asan nayro jadi salah mayidi salah paham apa ya segi mau minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin ya segi minal aidin wal faidin kembali suci dari nona dan dosa riwa kiping mapati sisi da carifana lahirange ya dampangi dosa ta atas salata cirutu kiri fada tak nasabadi Idul Fitri pada ipuada nih mohon maaf lahir dan batin. Jadi tania tu batongan na sambungan na mito matomalapi yang kia hadir. Sini na tumatomalapi jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi mengatakan ketika engkau mendapatkan 2 malam menyambut kedatangan bulan Ramadan, syahrul Rajab, syahrullah, syahrul Sya'ban, syahri, maka perbanyaklah doa supaya engkau berada ilalanna ular Ramadan, supaya engkau mampu menyambut kedatangan bulan Ramadan. Aga nafak buruangi nabita ibacai Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan puang alingi baraka ilalan na ular Rajab alingi pamasimu baraka ilalan na ular Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan angka ki mutame ular Ramalan maka tatulalalo ni rufa dongengin aga ibaca yang dianjurkan ilalan nagamai ibacai Allahumma inni nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi yo kotofura na mawitri ilalan na tarawih ta to masikri na to milodong yen na biasa na baca bu iba nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sinin na tumamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Ilalan na hak di sae narampi nabi tamakada man soma ramadana imana wa ihtisaban. Niga to si mata mapuasangi ular ramalan tepat mak dadarati. Man koma ramadana imana wa ihtisaban engke jami sumpahnya pendinna ilalan na ular ramalan tepat mak dararari. Ghufira lahu ma taqaddama min sambi dan pengemana sini na dosana atas salan na tomatomalapi yang kia hadir. Afa iya ko pawasar mimijemilo putame surugai ni aje bati rejing. Apalagi iya ko tomak bicara umur pakasuya. Tapi Nabi berani mengatakan ko tengana Nabi maka dade gaga umat tamila la surugai ya kodena fa diole umatku. Imon ripi umat na Nabi Nuh. Imon ripi umat na Nabi Musa Ibrahim, dek gaga umat pak dioloi tama surga menikmati keindahan surga sengadina umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madai si mata angka kifakala bi ilalanna ular ramalat tomatomala bi kiat apa iya ko tomak bicara wasara minane dina je kamboli madai era wasaran na umat na Nabi tamabicu na marani bene dewen dek deu dafi. Awak marat itu aja ikut toma bicu. Biasa tu nasa ngiti anak pengaji. Sini na toma malak yang kia hadir. Apa engkau umat matandre, malopo, maraja, mawassa, batala umat na Nabi Musa. Iku malagi na sisa miaje na jak guru tilan sumaran na silarona. Jadi iku toma bicara batireng, toma bicara wasarang icauki. Apalagi iku toma bicara umur. Iro murut na mana Nabi tak maculi 60 na 70 tahun lebih dena siaga lebih dah. Nabi itu lisuri pamase na fuangi 60 na 3 tahun. Jadi ya kumaliwan ni dena siaga lebih na toma lebih yang kiadi. Angka sila surat toko daerah pinrang makunrai napai siaga umurut na 125 tahun. Napai 125 tahun. Dan itu masih hidup sampai sekarang. Ternyata amalannya beliau setiap bulan dia tamatkan baca Al-Quran. Ulang-ulang memang Tuhan apa temak baca Quran. Nah ya jiku mak baca Quran ini dia aja nak pakai kacamata. Mata pareng kalinga do cilin nama kaca pakitan nah batin mak baca Quran setiap bulan dia tamatkan. Makanya andre guru taya kotomelo malampi umur perbanyak baca Al-Quran. Termasuk yaitu sunnah kiraatul Quran ilalan ular ramalan. Apa pangurut tak iman ta Syafi'i kedua na patamak baca Quran isi susiwan ni ilalan ular ramalan. Kasiagai di temak. Dia jaga gana setemu ustaz na jinni burasa nabi pah. Sini na tomatomalapi yang kia hadir. Apa iro umat na Nabi Nuh mak dakwar ya gamana fungan la ta'ala umuruk na si asirara tu na 25 tahun. Angka tumatuwa terisi terina mangulu maka de suruh Allah Ta'ala mati malulu ya anakku milumupa mewisi raga-raga adan nasiaga muruk nama komo pilulu siaga nape 350 tahun. Jadi ya kau mak bicara murai di jika agak harapan wad dingi tak suruh kan apa icau mematui foli kurisi sina umat mak dia loy apalagi ya kau mak bicara pakasuyang ya rumah nabi tak sesa ya tu na baki tangan nama kutu. Ya de sure lo makasu yang ada na jolo mak tu cinampa. Apa kami mak je tu ia panakang mati napa ima peri-peri. Napi naga terlipat na pule kuat na kos sesae. Mak je ni tamila la masigi napa melo singko na sadar ada na tanya je pili pak iratih dasar lah haje pi Indo anak aiwe. Sini na tomato malapi yang kia hadir. Apa kami mak ya umma ia nama sidiki wilala gowe nama cahaya ro gowe na taro pati sikri. Ya nasuyo ko batuh nasapo yero batuh na hake suyo. Jadi ya ko tomak bicara pakasu yang icau ki tomato malapi yang ki hadir. Tapi nalengi si di ula fungan la ta'ala ilalan na ular ramalan. Ya ko ifakai makasu yang wak dingi jayi nasabari ular ramalangi. Syaharul awalung mubarak. Syaharul maghfirah. Ya dampungi dosa ta atas salat tak tomato malapi yang ki hadir. Maka salah si di ibadah wajib ijamah ilalan na ular ramalan okiri tujun na italai puasa ipaham makar yesengi puasa pegegeng
Pule ko andre kanre inungangi yewat di batal kangi puasa mapamule mumpak na pajerangi letu mutamana magharibi. Makanya ya koto buka je ajak mo jito masolat dah. Pak Megato tahu ya na buka langsung nimak balas dendam. Ya tuna ya koloi matarawi ya na buncani ya komelo ruku. Apa ya na pura masuk pajang isa soro tak buko ni atu sandai na tanda ya ko tempo okoi hati tian na masiki. Mapaliso jo mapalampu biti. Sini na toma-toma lebih yang kia hadir. Apa ya beje tu nulak bi maka solat. Makanya itu watangi telumi memijuk mim tamaiwi. Pertama sepertiga makanan, yang kedua sepertiga udara, yang ketiga sepertiga air. Jadi ko andre mitu tamewi namanca jilak bikan lasa polena. Makanya itu nabi tak jarang malasah. Telumi lasana nabi tak nalisuri pamasina fungala ta'ala. Nomor sidi biasa mende semenah. Yang kedua mapusa widin nalinrona. Yang ketiga biasa nakapat irang ulunah. Magai nasaba iro nabi tak yako matangangi manre. Iya panapaja manre yako miloy maso. Iya pwede masopi na to paja manre. Makanya manca jela bina makasolang. Apa iya ko tomak bicara lasa. Deje gaga iya to di nama lasa. Iya to tomato tariolo yako irite jiwi manang katomato makwa galak nah. Pinik matuwi pinik magala. Iya pwede pinik matuwaki pinik jauh. Mega patujung makurap pakulayang. Apa iya na mega patujung na makurap pakuliat duan rupa. Iya nada na pananaka mega pasuron dah. Pak mega mematua atau iya na matuah pinik maka haji pananaka kato mananda tiasuro. Namo anu salah tujuh tuh wala pasuro takwa lolo. Maka tu na saya ko pananaka ngitaw iya nang kato manipi tibun nang karas sa na pananaka iya tuh. Ayan ang kato malampi bulu-bulu matan nakakita-kita iya tuh. Yan ang kato malampi bulu biti na pakjok kay iya tuh. Sinin na tomato malampi yang kia hadir. Makanya tabi ini penting. Ang kaamalang na pauruangi urut tapandi tapahikmah. Termasuk ini amalang mengobati segala sakit dan penyakit. Yaitu mibawa i amalang ini si dimi pak doang buremana la sawanwa watakalit. Biasa maka de gurota ia da angkat tau lote ya sau bacangi bismillah limah mutan rai barakatna siyama oli na juku urat na buku-buku. Ya nang kana nak kedo isa bacangi bismillah limah mutan da seratna barakatna dina jaji malah sebajanda. Ya nang kadara titu lima colok naira billa piso bacangi bismillah limah barakat mancaji wipak do ngepatau na tatipuk darana. Makanya inilah yang diajarkan para ulama kita. Yaitu mina pakai tomototek, makanya itu pak tomototek dia mega pak dongan. Si dimi pak dongan tapi wat di burai mana ngiya mana sinin nalasana watakaliwi. Tega ya roh. Biasa saya biasa urampe maka daya senge bismillah lima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Yana tu yasa bismillahillimah itu pak dongan. Ia mina pakai to mototah. Dan ternyata dia nak pakai pak bura madisingi wijanna madisingi apuna keluargana amalan yang diajarkan langsung para ulama-ulama kita. Taplan ini ede pah marak ime majeti ya koto matuah. Cica pipa koling. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Coba kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Taplak mo. Depa, mati bawan nih. Terakhir penentuan awal Ramadan itu jatuh antara hari Senin dengan hari Selasa. Makanya sebenarnya napal lahir lagi guru tak patah sopa
ya komeki runtuk malam Lailatul Qadar titi amuleng puasa na tawi. Ternyata angka pandita batua telutong amal kangi wiski mana fangluta Imam Al-Ghazali itu tidak pernah meleset. Walaupun sebenarnya Nabi mengatakan ketika engkau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai 10 terakhir dan ular malam, terutama pada malam yang ganjil 20 sidi, 20 telu, 25, 27, 20 serak. Tapi pahanna guru ta Imam Al-Ghazali makadah italalui amulanga puasa okko itu dah 7 malam Lailatul Qadar. Berarti ro puasa ta antara Senin dengan Selasa. Sahabat kita dari kalangan Muhammadiyah pasti ni asusinin ia pun di asus Salasa. Maka de guru ta ia ko asusinin na asus Salasa mapamula puasa sapala loi malam Lailatul Qadar uwan di 20 na sidi ya reka 20 na pitu. Itu ya dapat kurangi guru tak. Bahkan ini tidak pernah Malaysia. Telu tahun na amal kapan rita batuai itu selalu didapatkan dengan ciri-ciri yang ada. Makanya makoye pahan na guru ta Imam Al-Ghazali ia ko as-so'aha na as-so'araba atau mapamula puasa dipastikan malam Lailatul Qadar turun pada malam ke-29. Ia ko as-sosiningi oke wani 20 na siddi. Ia ko as-salasa na as-jumat atau mapamula puasa oke wani 20 na pitu. Ia ko as-kamisi oke wani 20 na 5. Ia ko as-satwi oke wani 20 na 3. Bahkan ini dikuatkan pahan na gurutta Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an maka dayaitu Lailatul Qadar asira kurrupu ekataluna lafungan la ta'ala ilalanna Quran surah Al-Qadar. Makanya 9 kali 3 jumlahnya 27. Nah sabah aso salah satu mapamula puasa dipasti kasihkan na pahanna Imam Ibnu Abbas si bawa pangurutta Imam Al-Ghazali maka dipastikan itu turun pada malam ke-27. Jadi kami matoy skemana na pak urangin regurutta dan ini tidak pernah Malaysia itu moto malabi yang kihadit. Jadi ya ko as-so'aha na as-so'araba okoy wani 20 na sira. Iya ko as-sosining okoy wani 20 na siddi. Iya ko salasa na juma okoy wani 20 na pitu. Tapi iya ko as-sokame si narate itu mapamula puasa okoy wani 20 na 5. As-satu okoy wani 20 na 3 tomato malabi yang kihadir. Sinin na tomato malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka inilah yang saya sempat sampaikan. Magi-magi mancaji wi kata jangan lori di manang nasabari di singa watakali waktu na kesempatan pergunakan iluankan waktu kita beribadah ilalan na ular ramalan sari kuam mangi ilolongangi minal aitin wal faidin ilalan na alla parapirat tarata baja na sangadi. Akhir kalam Allahul muafiq ila aqwamit thoriq nasarrum minallahi wa fathul karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.